Kĩandu kĩmbĩthĩ kuma Igembe na rietwa Brotherhood Foundation nĩ kĩgunĩte njemwe ntereche Igembe Central Ward na Igembe East na njĩra ya kubakĩra nyomba njega ya gũkara gĩkundi gĩkĩ gĩtuĩkĩte ũteithio na kĩtharimo kĩrĩ mũciĩ jũjũra jwethĩrĩte jũrũkiene gwa kahinda nĩ arĩa borĩte nduke mbĩthĩ bangi kũrũmĩra ũntu ta bũbũ na gũtethereria barĩa bategũchiomba matũrene. Marion Karugi na Chionkuruki. Ni nturene ya Kalimekuu wadine Igembe East gĩcigo kĩa ubunge kĩa Igembe Central njaku mwekuru Jennifer Mare urawe na thina ya mathoanio ni njaburu ino kĩambu nene na kanyumba kaaniko baimama ira na mwari oke ura utharimina gakenke indi ntuku ya narua nkoro yake ni uyurite kundi kĩandu kĩmbĩthĩ kira kitongeretwe ni Joel Musiemi ukinya musiyo na kwambiria utethi wa wokira Mare nyumba imbea biro turare kwena antu na hitaji na ninge turaungana na Brotherhood base turaungana twe pamoja na turera nitubateria utethia antu ba na ninge tu yani byo tumaru ari ukona turetete musanda yo nikenda tumbo batethia tukweta waka nyumba na at the same time nyake oro tukwenja after twe kwa kumela community netu twina antu bena thina kuma ana wacia fieta skuru na antu kuri nyamesiene ina nyumba site kubwa nchokerie ikundi kia Mangala Brotherhood Foundation kira gitongeretwe ni Joel Musiemi ari chairman na nontoba platform webe ire niyo yotethia community kana njaira itio chiomba na ruari ngwitikia kabanjiritie ni thithiere kiao rikeneretwo ni aturi baraba kinyite na wingi ukujiro ntubu baitariria thina ira Mare na family yawe bethairo baikulukira Jennifer Mare ariana akari wou akwawe turi ikwenda kwa mwathani Murungu na ikundi giki ya foundation kuma Mangala giki wete Musiemi njara na kenda Musiemi direct ikio mwanka barete ku ao eture na rere eture Mangala badu to kuibwa sana turi atori ba Mangala na tokuba to were twe kuru barabare ao na to kuona ao ito were to nto bwa Jennifer bora ko thithiro manto ame badu to kuona batari akinya na kioro baria na thinene kuya waka nyumba ko na yakwe bono tezio bonene muno na kinyanja amemenyera mwanka mwicho ari nkona bangi bagwenja kioro ara ambere pia nsogeria antu baba mbere gucumiria ao bona iboya be batetheria musiyo te uciomba chamama ba mbrene kutwika nyapa gucuba kaurerwa nyaka nyumba gwatwaka kura na watwika nya twana twengwa tutomba nya beta cukuru kana no atia ende ko at least bagiona nya shelter gwatwika at least bomba kumama antu aya bobonge bokeira musiyo no po ayolejele bwengo ibo kona nya kore thina inyambi nya kiorote kakikuoneka mama wetu wa Mariba mwanko kwa mundu ko cuyo riti au wingurite munora mbibiri kweta wako ao ndamende muntori okoro tura thina nene akona mumutethia na inkuipo amno nonto ba mwesimu wa Joel Musiemi nonto bakwetha support mama Mare musiyo kuma mwena ukonto muthuri ba mwanko kwa yuna miaka saiti egomi na yote sensa ikundi kiri kĩandu kĩmbĩthĩ ethi bangi ni bakurwo ciebania na mantu ya kinthiguru yaraya kubenya ngire oturo na utonye ikundi-ini yake ni kenda kinya baikuria na bauma miang'one community kana kiri antu babethi no ikundi ki antu babethi kirira kirambo boba iba watanire kinya na ukungi kenda bombo ko tethia community na te lazima ya tuita antu babethi te lazima betha bechucia shana mantu ya tebui no ntu ikundi kira kiri ara imbonete kino chincha kunene kinyoyeta kiribo no naba kibwithia ni ikundi kya nthaka nkiripotera weru wikendi kuma Kalimekuu mbito Marion Karugi.